Hajs Manović Prih je producent, kompozitor, aranžer i sve ono što ide uz to. Moj put je krenuo negdje u osnovnoj školi, kasnije uvećam malo dublje u produkciju, u ozbiljniju priču, ali dalje sam ogromni zaljubljenik u zvuk i zapravo to je ono što me gura prema napred, progresija, da uradim što bolje, što čudnije, što drugačije, nešto što niko nije radio prije mene. Mislim da je prekretnica bila rad sa Bubom i Džalom na zadnja 3 albuma. Mislim da su mi Bube i Džala počeli vjerovati ko niko ranije. Tako da mislim da je to moment po kojem želim svoju ekspanziju. Loud Stage projektu me privukla sama ideja spajanja, odnosno fuzije između producenta i artista, jer obično u poslu u kojem ja radim dolaze mi već gotovi proizvodi. Ovo je recimo prvi put da imam situaciju da od, ajmo reći, neizbrušenog dijamanta napravimo dijamant i sama ideja spajanja fuzije producenta i artista, mislim da je to genijalno. Od kandidata očekujem da mi vjeruju i da budu spremni da urade neke stvari koje im se čak i ne sviđaju. Jer u ovom poslu nije sve stvar sviđanja, nego je stvar poverenja. Kandidati od mene mogu da očekuju stvari koje možda nisu ni čuli ni vidjeli, da očekuju drugačiji totalno pristup i muzici i produkciji i da mi zapravo da bi samo vjerovati. Pa izvođači sa kojima sam radio je ogroman spektar. Najznačajnije stvari su to, ne znam, Buba Džala, Marija Šerifović, Elena Kitić, to su sve ljudi s kojima sam radio ili album ili pola albuma. Imao sam iskustvo rada na duge staze. Tako da mislim da su to neka najznačajnija imena sa kojima sam radio. Poruka mladima koji razmišljaju se prijaviti jeste da uopšte ne treba imati strah, da trebaju da kroče u nešto novo, da imaju iskustvo nešto novog i mislim da je to zapravo najbolji put.